Football Titi par janga somkwa pasarina ngai thavele don ta ila England national team mi palam hunenge mochen kai shwai to tu Gareth Southgate chu choimoina sang knighthood dongjinga telvele ta a kumsom nga palimi hian kumria don England team kha kai shwain major tournament a final te po a shwai thlenga ma se final a vandoi thinin an hlotling zo talawa heti chung hian choimoitla ka ngai ani awangin an choimoita ani knighthood choimoina hi football manager zinga Alex Ferguson, Bobby Robson, Kenny Dalglish, Matt Busby, Alf Ramsey le Walter Winterbottom ten dong toin Gareth Southgate hi he choimoina dong thei manager pasarina ania anjinga hian Winterbottom nen chau major trophy choimia lo omchun anni Sir Gareth Southgate hian football khovela ana tho tha awangin he choimoina hi adonga England national team tan le Football Association tana athote wanga dong ani bera hei hian alantir chiang tak chu knighthood choimoina dong tur hian nomoi choi kher angai lova champion nomoi atangin he choimoina dong tur hi ante lauti hi ani an ngai poimo jok nia lang chu footballa beiseina an punti rem mason na le phurna nasajok an tuem ti te hi ni in alangani Spanish Football Federation an president thin ma se kumsang ni somni pathum Women's World Cup a Spain match team an champion tuma alom lutuk in sum zolo Spain match team captain Jenny Hermoso afu awanga thubuai nei zuita Luis Rubiales president anina atanga banga kum in thlenga korta la in lan zak zak hian thiam lo achanna khing letin chu akhin le na chu court lamin an ngai tu sakta a akhin le na thiam chantir ani lavani heiwang hian Luis Rubiales Spanish Football Federation president thin hi thiam lo chang thil tidik lo tu zok ani zuita zela ani hi kum in February thla khan thunei tu ten pound sang kwa zani paruk an choi tir towa heiba ka hian Hermoso hi kum khat chung metar zani a in a nai turani lo tin alo bera metar zani talin a hlat ngei turani antia Rubiales si an khwa khir mak ani Rubiales hian Hermoso a fo tir te khan soisel ani nga lawa ama Hermoso point homel dulo mel atilang nga lawa ma se anu reilo te a social media lamate soisel akai tak nuwa Hermoso hian amarem tinatel lovin Rubiales hian a fo thu a soita thunga Spanish politician ten political field ta lupui bokin an boruak hi alien ta hluaya Rubiales si atuar tua atangta ani Luis Rubiales si mechevoi khat fo tuar na berpol an hial ome Liverpool player poimo ni thin Adam Lallana chun kum samthum pasari mi niin in khel achol santa ani hian Southampton Academy a inzir chuan nuin senior level a Saints tan hian a khela team captain Amben te hial rengin a theina sanjia alantira Liverpool in base na sang tak nein kumsang ni sompali khan an leivele red cha hian kumsang ni somni thlenga chama ti chuan Brighton panin kumsang ni somni pali khan bul atranna Southampton a akhir le a abultan na club atang hian a cholta ani Lallana hian ain khel chungin Southampton tan match chani songret pathum khelin goal somruk le assist somdi pasari aneya Liverpool tan khan match za somsari pariat khelin goal somni pahni le assist somni pahni aneya Brighton tan match za pali khelin goalie le assist tumli aneya lona a khel zokna Bournemouth tan match li a khel man bok ani hian Southampton tan a khel chungin Football League trophy tum khala choya Football League Championship a runner up tum khat ni puin League 1 a runner up tum khat ani pui boka Liverpool a khan a hlotlin lai ber tongin English Premier League no moi UEFA Champions League no moi UEFA Super Cup no moi le FIFA Club World Cup no moi te tum khat thewa choya Liverpool a hian kumruk a cham chungin final tum sari khelin tumli an champion ani Lallana hi hliamin ati boina sathin leya hliamin ti boina salo se he aya ro pui tura ngai ani ma se adam thatlain ro pui takina khelman thowa champion no moi langsar tak tak te po achoi mana hei ba ka hian PFA Team of the Year a te po telin Team of the Year a hian chithuma atela League 1 a te Championship a te Premier League a te PFA Team of the Year a atel vekani Football League Team of the Decade a te po tel phakin kumsang ni somparuk phei khachuan England Player of the Year choi moina adongani anram England tan hian under 18 le under 19 ba ka
under 21 ate a khel hnuin senior team tan kumsom ni pangami ani lain sang nei som pathum khana khel tana England tan hian match somthum pali khelin goal thum akhung England tan hian friendly match te European Championship qualifier te FIFA World Cup qualifier te European Championship le FIFA World Cup in elnate a khelani lalana hian social media kaltlangin a careera in chuanna tam tak anei thu atar langa hun rei tak thlopna thatak dong chunga hun a hman thu te po a soi langani Liverpool tan a khel chung changa Khovela club ro pui berta zinga mi tan khelve thina rem chang anei te hei in fiamna a lotlin na sang tak tak a chan te kha a chuan thu atar lang tel bok Arsenal chuan Brentford atangin kumsom thum pakhat mi Danish midfielder Christian Norgard an la lu dona inremna an nei to Gunnar chian Paul Magdadue som transfer fee an senganga a khel that dana zira in pek bel thei tur add-ons Paul Magdadue nga an da tel boka hei wang hian Arsenal hian Paul Magdadue som panga an sengling thei don ani kumsom thum pakhat mi hian sang ni som pakwa khan Italian club Fiorentina atangin Brentford azoma Brentford a hian an player poimo team khai pa zingami ani ma se ama la lu tu Thomas Frengan Tottenham apan tasia Norgard hian club lian zok panarem chang anei zui ve bok nen Arsenal lam hi a hoita ani Arsenal hian kumsom thum pahni mi Thomas Partey an midfielder tangkai tak hi contract har an zia pui theilo awangin an chan dona Partey hian chu ni samthum thlengchau Arsenal a hian contract aneya July ni khata tangin free agent ni in azale nang Partey chuak don Marcela Arsenal hian midfielder rin tlang ngal tura ngai pahni an nei bel don ni in alanga Spanish midfielder Martin Zubimendi le Christian Norgard te hi Thomas Partey omlo langmi alo tura mo phurna la turte ani don ta ti thei ani Arsenal hian team thuam that na an thome ka goalkeeper lampo mai lovin Chelsea atangin Kepa Arrizabalaga an lalu don ti achiang towa Paul Magdadue nga in an lalu don ti video masalama po kan soi to kha tuna hian striker lak lutumin ma an lamek boka Arsenal hian player ming lian an mela cher hriam chop ngai tur chi ni lo a thasa rin rola nei ngal tur striker an zonga ma se tun thleng hi chuan an la hlotling lawani striker an be seinia soijinga Benjamin Sesko le Victor Gyökeres te an hnim nai zual ni in alanga Alexander Isak le Real Madrid star Rodrigo Tepo soirik zinga an telani Mikel Arteta team in tun hnaya an mamo bera soithin chu striker center forward kan ti deuh kher angkha ania chutiang mi chu an zong meka ma se sum tam tak sen ngai na turani awangin an film khur hle hei wang hian tun thlengin tu bernge an lak lu don ti po ala chiang thei lawani Portuguese superstar Cristiano Ronaldo hian a khel mek na Al Nassr a chamzel turin contract zia thar arem tia chu wangin kumsomlimi hi Asian football a Saudi Arabia kan muchun zom zel don Ronaldo hian contract anei mek tun kha juni somthum thleng chau ani towa July ni khata zalen turani ma se contract azong main club lamin min thein an player poimo hi an chel thei don ta ti BBC chuan atar lang report a chuan Ronaldo hian kumni dai contract Al Nassr hian aziak dona ziaka da turin inramna tlon tling an nei nai hetiang ani ta ka chuan Ronaldo hian kumsomli pahni ani thlengin football khel atum ni in angai theya hemi pialam ero beiseisan a harve to point arin om Ronaldo hian mani dewa khan social media lama the chapter is over tin post asiama Al Nassr a ahun azauta a ngai sak ani ma se tuna chuan contract har aziak don ni in report aom ta thunga Al Nassr tan tu te tan po thok huaina tham atling ome Ronaldo hian FIFA Club World Cup khel tur team then khata tangin somna adon thu le chung somna adon te chu a hnol thu a soilang towa Gulf nation a hian infiamna lama investment lok tak nei zel thei ain be seya chumi atin zone na chuan cham zel tura thutluk na siam konga apui ni in ngai ani bok chuwangin Ronaldo hian football khel pia lama in pei pun na thabik ani na hretel chungin Al Nassr hian cham athanga ngai thei ani Ronaldo hian kumsan hi somni pathum kumtira khan Al Nassr hi free transfer in azoma Al Nassr tan hian in elna chinga khel toin Arab Club Champions Cup Saudi Super Cup Saudi King Cup AFC Champions League le Saudi Pro League te a khela heta tang hian match za som pakhat khelin
goal somkwa pakua akhunga assist som pakua anei tel bokani Ronaldo hian Al Nassr tan hian match za som pakhat atangin goal contribution za som pariat lai anei tling der towa an goal khung khol niin upave hle to ma sela goal tho chhualama hian ala tho hlok hlea tima tho hlok ber ani ta zel ani Al Nassr tan hian open play atangin goal akhunga penalty atangin akhung boka free kick atanga khung bokin penalty area chung le pon atangin open player depo goal akhunga ake veilam le dinglam ba ka alu mangte in goal som chuang akhung tling vek to bok Ronaldo hian Al Nassr a cham thlang ma sela a khelna team hi anin sing sadeu do ni in alanga an team kai shwai tu Italian manager Stefano Pioli le club ho tu lam indorin anin thachen ani AC Milan kai shwai thin tu hian kum khat empo Al Nassr hi a kai shwai man talova team kai shwai tu thar an roi don ba ka player lang sar lak lu bel ngei an tum mek ani thuleng then khata chuan Ronaldo hi Al Nassr hian thuneina nasazok pek anin huama chumi awang chuan an min ol sam thei pha ni te in tarlan ania hei ero news agency lian berber ten an tarlang tel lo thung hemi thulenga hian tarlan ani danin Ronaldo hian contract azia thar tur huam china transfera thuneina anei dona player te an lak lu tura thutlung na siam tu ber tur ani don ni in an tarlang hetiang ani ngat chuan tima athu zual vet vet don hle hei ba ka hian a hlo tur chungchanga po soyatam hlea ma se transfer chungchanga athu berang ti te a hlo tur tarlan angchi te hi chu tuna hi chuan rin viau chi ani ri lo ti hreta ila news agency lian le rin tlak berber ten chiang fek fokin an tarlang ri lovani transfer thuleng kan soima in khel result le in khel le turlamte soikai le ta ila Nizan Khan match engemazat khelani chungzinga chuan UEFA European Under-21 Championship match semi-final match ni khelzoni in England Under-21 team in Netherlands Under-21 team goal ni kolkhatin an nea England tan goal ni te hi Liverpool player Harvey Elliott an khungin ti hian England hian semi-final paltlangin final anin hlangkai ta a semi-final match danga Germany Under-21 team in Situm Fain France Under-21 team an sopa ti hian Under-21 European Championship final match in rin ni Juni somni pariat zan lai pel darsong pani lechan vea khel tura England le Germany Under-21 team te anin machon don ani nizan ve khan FIFA Club World Cup in elna group round hanungber khel chhun zomania heta hian Monterrey le Uruguay Reds in machona Monterrey semi final chaka Mexican club tan hian Nelson de Osa le Jesus Corona ten goal khat ve khungin German Berta Ramean goal ni akhung boka Mexican club hian Japan club hi silifaya sopin point thum an hlo chuak German club Borussia Dortmund in sikhat fain minute somthum parukna Daniel Svensson a goal khung mangin Alsan HD an nea point thum an hlo chuaka Mamelodi Sundowns le Fluminense te ero goal khung lawai ne tokin Inter Milan in Argentine club tha River Plate Sydney fain an ne thung Inter Milan tan hian second half minute somsari panina Francesco Esposito an goal masroi khungin additional time minute somkwa pathumna Alessandro Bastonian an goal nina akhunga Italian club thalaka River Plate hi Sydney faya an tlomba ka red card pani choin minute somruk parukna Lucas Martinez quarta an red card a choya additional time minute somkwa pangana Gonzalo Montiel an choi belin River Plate player panin red card an choi ti hian FIFA Club World Cup in elna Group E le Group F ten group round an khel zo vele ta a Group E atangin Inter Milan in point sari nein knockout round an luta Monterrey Mexican club po hian point nga nein knockout round an luta a Argentine club tha River Plate le Japan club tha Uruguay Red Diamonds ten knockout round lu zo lovin group stage an paltlang zo talavani Uruguay Red phei chu match thuman khela an tlom 5 veka point khat po lo chok lovin an tla Group F po in chingfelta in Borussia Dortmund in point sari nein Fluminense in point nga an neya ani pani hian group round paltlangin knockout round an luta te bula pathumna Mamelodi Sundowns in point li nei ma sela knockout round an lut zo talova Alsan SD point lo chok mi lovin group round an paltlang talavani ti hian in elna kalmeka Group A atangin Palmeiras le Inter Miami Group B atangin PSG le Botafogo Group C atangin Benfica le Bayern Munich Group D atangin Flamengo le Chelsea Group E atangin Inter Milan le Monterrey Group F atangin Dortmund le Fluminense ten
group round pal tlangin run of 16 an lut chiang towa group round khelma ba ka la om zinga Juventus le Manchester City te point run of 16 an lut chiang to ane chu wangin tundin hmuna run of 16 lut team som pali an chiang towa team pahni hi group H chatangin an ching fel thung don tungtumin elna hian Brazil club pali in lanin Palmeiras Botafogo Fluminense le Flamengo te an nia heng club pali te hian group round pal tlangin run of 16 an lut vekani hei baka hian English club in lan pahni Chelsea le Manchester City te point run of 16 an lut ve a Spanish club in lan zinga Atletico Madrid chon run of 16 lut zawlovin German club in lan pahni Bayern Munich le Borussia Dortmund ten run of 16 an lut ve boka Italian club in lan pahni Juventus le Inter Milan te point run of 16 lut ve in France club in lan omchun PSG point knockout round anin hlangkai fel to ani zanina in elna hi khalchunzom le turani yadar som pahni le chan ve hian Juventus le Manchester City anin machonanga Wydad AC le Alain anin machon don boka naktuk jing daruk le chan ve a Al Hilal le Pachuca anin machonanga daruk le chan ve a vekhen RB Salzburg le Real Madrid anin machon don bok ani hei baka hian zanina dar som pakhat le chan ve hian UEFA European Under-19 Championship final match khelin hein elna hi amoran bok dona final a hian Spain Under-19 team le Netherlands Under-19 team te anin machon don ani Under-19 Championship a hian team pariat anin ela ram pariat in el te hi Spain Romania Denmark Montenegro Netherlands Germany England le Norway te an nia group pahnia in thenin group pakhata team pali ve an oma Spain hi group A a omin Romania Denmark le Montenegro tenen anom hawa group round a hian group a anom puiram pathum te hi an ne fai veka point kwa nein ram sangjok anin hlangkai group B a hian Netherlands Germany England le Norway te omin Netherlands hian match thum an khela an chak fai vek boka point kwa vek nein ram sangjok anin hlangkai ani tichuan semi final a Spain hian group B a tebula pahnina Germany gol ngai nan nea Netherlands hian group A tebula pahnina Romania gol thum gol khatin an ne thunga tichuan final match ha Spain le Netherlands rol thar talen nei thatak tak te hi zanin dar som pakhat le chan ve tang hian champion ni in chuin anin machon don ta ani transfer thule ngai thlak chunjom ta ila BBC na atarlan danin Portuguese tansin bulian te chuan Liverpool in Sporting striker kumsomni pasari mi Victor Gyökeres laklu antum thar vele ni in antar langa Manchester United le Arsenal ten laklu antum mek hi English champion hian anchu vele ta ani ESPN in tar langin Chelsea chon Borussia Dortmund atangin England Under-21 forward kumsomni mi Jamie Gittens an lalu theiche pa Bundesliga club Borussia Dortmund atang hian Paul Magdadue somnga Borvelin an lalu don ani Star in tar langin Manchester United chuan Argentine forward Alejandro Garnacho kumsomni mi hi Paul Magdadue somli panga Borvelin an shal phaldo ni in atar langa Manchester United hian sumtam tak siamnan Garnacho hi man antum mek ani team talk in tar langin Newcastle chon PSV Eindhoven atangin Belgium forward kumsomni pani mi Johan Bukayo ko laklu antum meka Borussia Dortmund atangin German attacker kumsomni pathumi Karim Adeyemi laklu antum boka mase anni pani a hian Nottingham Forest forward Swedish player ni bokum somni pathumi Anthony Elanga hi du thlanjoka nein Elanga hi an lalu theidon lawani chuan Bukayo ko le Adeyemi te hi thuk zokin an zui don ani Athletic in tar langin Manchester United chuan Netherlands left back kumsomni pangami Tyrell Malacia shal andua mase Tyrell Malacia hi laklu tuma dor tu anam lo awangin United hian antumang takin an shal theilo mai theya chu wangin United hian tuna player an nei meka hian shal konga te po harsatna an tok chunjom don ni in alangta a United hian mantlom te ya an chuatir phalani lo chuan an shal theilo mai te po arin omta hialani ESPN in tar langin Everton chuan Spanish club Villarreal atangin kumsomni pani mi French forward Tierno Barry laklu antum chunjom zela ani hian release clause Paul Magdadue somthum pali aneya Everton hian a release clause mangin an leingam don empty ero hriat alani lovani Mail tar langin Manchester City chuan Hoffenheim atangin kumsomni pakhat mi England Under-21 defender Callum Doyle leidilna andonga Manchester City hian an player thangduang hi
pal maktere ruk point panga a an hral phal lo wangin Hoffenheim in an deal na hi an lo nol sak ani marka entar langin Real Madrid in laklu antum nia soithin Benfica defender kumsomni pani mi Alvaro Carreras chu Real Madrid hian atak takin an zui lo ni in alanga Benfica hian tun thlengin Carreras leidil na hi Real Madrid atangin an ladong lovani ma se hetiang kara hian Real Madrid nen hian soizom an ni reng thowa Real Madrid hian hun local zel tura hian dilna an thelu don po animai thei engpo ni sela he Spanish left back thang duang tak hi Manchester United ina an chuatir ta khania Portuguese club a hian a theina tak tak phawlangin tuna chuan khovela club langsar berber ten laklu tuma an ron achang tamek ani Italian journalist Fabrizio Romano tarlante soivele ta ila Sunderland chuan ni sachangin kumsomni pangami Polish goalkeeper Marcin Bulka laklu antuma an dormek Manchester United point Brian Mbeumo an lalu theingei do ni in alang ta zela Fabrizio po hian Manchester United hian ahma zong ain inrin tokna an nei tak thu atar langa mimal thila phechon Mbeumo hi inremna an nei pui vek towa amantura an the chua Brentford in lo nol sakma sela United hian sumtam jok the chuakin an deal non lea Brentford hian an pom mai te po arin omani Spanish forward Alvaro Morata chuan Fabregas sekai shroi mek Italian club Como azom dona honenge mochan anin biang nuwa Alvaro Morata hian Como zom hi arem tia Italian football khel turin akir vele don ani ole khati chin kha tun tuma football ti kan ngai thak the chin chu nile photro se